Kurumjari, welcome to Impact News. I am English on record ni. Impact TV ki on record ta akoina matam gi contemporary issues da key person oiriba miwai poraktuna thoiba issue adu khangna na hona bani manung hunna changhenduna issue adu karigumba praja miyam da khajikta oirabasu madugi understanding ma purakpa ngam taragadi akoi Impact TV na lokachaiba program asi success hoina logjabani ngasi akoina akoi studio da pujarakli basi Scheduled Tribe Demand Committee Manipur gi Joint Secretary LAISHRAM BRIJKISHOWR ni. Welcome to the show, BRIJKISHOWR. Thank you for joining us. Scheduled Tribe Demand Committee mayam khangbire non-political, non-religious oiba adumba organization amani 2012 ta linkat pani karamba wahang amaga loinana Meitei sing Manipur gi Meitei sing si karigi damakta Scheduled Tribe lista challoi dabano haiba wahang asiga loinana form to given organization ni organization asina Bharat Sarkar Manipur Sarkar amasung miyam marakta Manipur si Manipur da leiriba majority ne hairiba Meitei si tribe ni amasung scheduled tribe ki manung challaga mongonda piham thoka protection piham thoi haiba wakhalon asiga semgakhiba adugumba committee amani committee asina ngasi wabada tongan ba akoigi campaign chathaduna signature campaign dagi hauraga MLA singi mayumda changhinduna MLA singi support niba loinana praja miyam marakta campaign kya chathaduna lagiba adumba furup amani adumba loop amani ngasi pakikaduriba issue asi handak akoi Manipur thoiba conflict siga mari khara leinaba manba mongda puthoiba akoigi high court Manipur high court ki justice Muralidharan na taramba maki judgment adugi mayokta akoi laiba wakhalon amasung recently akoi Manipur high court sina hanagi judgment to modify tauraga akoi kaino akoi gi Meitei da scheduled tribe pigadabani habgi wafam adu akoi court ki mathau natte haiba madaidu da akoi STDCM gi Puriba BRIJKISHOWR na khabar da sengtokhiba madugi wumpham duda madugi wafam duda yumpham oiraga STDCM na honariba port amasu makhata na honagadriba mayamdo bhap tanana ba honabagi tanjama logjage BRIJKISHOWR na media da thamgiba wafam si granting ST status is not the work of the High Court, it is the work of the Parliament habni adai dagi hoge BRIJKISHOWR ko akoi hana ruling amadi leigre ruling sida akoi justice Muralidharan na piramba ruling du even schedule akoi Supreme Court na baba haitare akoi kitang reservation leigum taweba matam du dadi akoi myam se harau khiyeba ko but hindsight ngasi yengkan sida akoi hojik hantokan dasu amuk laibu potse tongan media na wahan dokse lan na hanbadagi Meitei singsi scheduled tribe ta chanba yadaba mongda wahan thok lakpa sida akoi STDCM na kitang feel do male kari haninge hamada on record ta kobiro pai damakta yam taramna nungai ba phongdok sari aruga akoi gi scheduled tribe demand committee na mamang sahi taramu se koina khongjang jangjal lakpasida akoi dasu hanadagi akhang ai singna haibirakpa aduga court ki mateng lobuna phai hena yam haibirakibale adubo tasengna akoi gi committee gi ahan sing adagi advisor myam si tanaraga tasengna court ki rules yam limited oi haibse akoi da dum tapi hi bhaitar aduna akoi gi core committee na akoi da warebam logsagi adudi court ta akoi chatloi haibagi approach torki adubo laibok phaba haigadra aduna traga hujikna controversial haigadra akoi ga chatminaramba haitare lub ama member sing haitare moisina moigi akoi gi reservation nga sai court ta chatloi haibagi reservation se moidadi reservation se akoi gi objection to se kitang nuai tabai damakta moi lub ama semaga haitare akoi yam close in chatminaramba ngatan aduga Manipur tribe union ne go Meitei tribe union ne nam semaga 2000
21 दा सेमे अदुगा 2022 दगी मोइजे फंक्शन तौरपनी अदुगा मोइना कोर्ट चखेबनी अखोइदसु अहांबा कोर्ट की जजमेंट लापसे अखोइदसु याम सरप्राइजिंग होय दी अखोइ फर्स्ट जजमेंट जे अहुम थोन लाखिबने फर्स्ट एंड डिस्पोज तौरे हाइबमा सेकंड पॉइंट दना रिकमेंडेशन जे थागदबनि ngसागी रिकमेंडेशन थागदबनि हाइबजे अखोइगे 2013 दा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दगी चिठी म लाखि दैट Meitei gi scheduled tribe demand committee na taliba or either Meitei gi ethnographic report and socio-economic report se response to biro na so to study ni ko recommendation to hire ga so to study ni ado tongna bai dam ta thabiro na hire ke adu gi answer du di akoi gi akhang he na takpi rak pa matam da si gi answer si di court room da gi ए थागो हाइरकपदी याय अदुदा लिमिटेड ओय हैना अदाइन थंबिरकेबा सो फर्स्ट थिंग अखोइना फर्स्ट पॉइंट हाइतारि ngसागी रिकमेंडेशन थागो हाइरपै जजमेंट पॉइंट 2 दुदी अखोइ तसेंगना अखोइदा ngakपम त ओइते अखोइ हानादगी सीएम दि थोकनी ना अखोइदा लै अदु सेकंड थिंग अखोइदा वहायम खितंग अखोइदासु कंफ्यूजन लेखिजे इंक्लूजन अमा यावरगा अदुगा मु टाइम फ्रेम पिरकपसे तसेंगना सीएम दि अखोइदसु ngakhi adu isu akoina chahi tara se yam wana honarapani na government su high da tabidre protest tawre dharna tawre adu kanano umna khitang pubiraga de akoi welcome tawki akoi tasengna thabu thabiraga di because akoi khange court ki prerogative nate court na tawwi ade je akoi yam clearly khange adu tarasu some pressure amana akoi recommendation si dabu thabiraga di haibagi goodwill du da akoi yamna harauna welcome tawki hatar adu matam du da hangaktab nate STDCM na chahi tara hena manghale court ki nahana court ta chalamaga adum tawi aba pochi bu hai adu akoi gi ST gi ke hatare akoi gi demand je kitang technical oiba aduga lairiki oina paraga kholaga yam discussion tawdadi yadaba room am leibani na अखोइना वरबुदी याउखिदे दुसु अखोइ दुम हाइकी सिसे अखोइगी वखलोंददी अखोइ तापिरपददी सिगी रूम से लैदी लैतबनी अदुसु एस अ टोकन ऑफ जेस्चर हाइतारे अखोइना तौजरुबुदा रेस्पॉन्स बिबिरपनिना अखोइ हैप्पीली वेलकम तौकी अदु ममांगदसु हंदक अमुक अखोइगी केनो एडिटरना हाइबिबुदाइना रिव्यू पिटिशन थाग्रे review petition thabsida akoina hanadagi expected ama recommendation thagadabni habdudi thambiraga asagi time frame ama akoina yamna controversial di habya dre adu akoina kitang si di tawham thoktabani haina khaluba room dudi moina kathat piri haitare aduga s bujiki kana editor na habi khibidoina अखोगी मीडिया कागज तसु खितंग अदुगी ngसागी चेंजेस अम लापसे ngसाई टाइम फ्रेम दु दंग लथोखिबदु चेंजेस अम लापसे दा म्यामना एसटी फंगबे यारोय खोलरोय गाना हाइबिरकी अदुलेनि अखोइना नहान अखोइना प्रेस मीट अम तौजखिबा अखोगी क्लैरिफिकेशन तौगिदो दैट द कोर्ट हैज नो राइट कागिनो दे अखोई हान दे खंगेबा दैट 2001 दा अखोगी केस अम लेखिबा State of Maharashtra versus Miller and others aduda adum yam clearly mentioned that akogi presidential order oigado poramada a court has no room aduga ngasagi inclusion and exclusion dang nate ko exclusion jo court na lotho bu ya de so there is no right adugi potuma de akoi han de khang hetar adubo ngasagi akoina government rom dagi hetar government gi executive role ama तौबिरक्तब हाइतारे ngसाई चिठी तो थारा कान सुम पेंडिंग थम सही एनी थंबिरकपसिना सिसिना अखोइद सही 30 मु थमजलकपसिना अखोइददि तौबम लाफम खंगक्तब तौबदब एजुकेटिव रोल तो तौबिरक्तब जस्ट मणिपुर गवर्नमेंट उ पिगदम नते एसटी जे मान पिबो सुंगम पोंते अदुबो लेटर अम ख रेस्पॉन्स तौबदा अमतम जंगा मी म्याम जे दुम वखलोन अतोपा और अदर मीन्स अम थिरपो दुनि ना आइदि थाजे कोता चलुबसिजु इट इज द बेसिकली द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट I they have taken a lot of time sahi tara hen lowa sidi chithi yong response niko so basic pleats di akoi union ministry dagi tharakpa chithi dugi response ama piu haibne Meitei da ST on thok khro haiba
नते प्लीडिंग की वर्क आईडी मागी प्रोसीड्यूर हम लेगी प्रोसीड्यूर फॉलो तो है बा अदो सरकार जिना करम सरकार नो अखोगी रेस्पॉन्स पीद्री से अइना ताबदा चिठी सी तरुक लकुमरी थारक हेंताई बेसिकली सरकार से ऑनगोइंग नहीं को इट्स ए रनिंग प्रोसेस है सीधा कांग्रेस यावरे अदगे अमु बीजेपी की सरकार अनिमक है तारे हुजिक रूलिंग एंड ममांग द सटखिबा है तारे अनिमक पार्ट अनिमक प्ले तोय बट अखोइना तसेंगना अखोइना खितंग नुवाइजदबदि हुजिकी रूलिंग सिदो कगिनो दरि 2012 ते होरा कांद 2014 द साइसिददि मासली मी म्याम जे अखोइदा एसटी तौगदमने ने लागसु म्याम एक्सेप्टेंस अमा वाले अखोगी सोसाइटी दा अखोगी मिसनोमर है तारे ट्राइबल ओन बगी मिसनोमर सिम पुरा केनोमा सेपरेट अखोइना दि तोइने दे हाय कया तारे शेड्यूल ट्राइब है कॉन्स्टिट्यूशनली कंस्ट्रक्ट हुआ नॉर्म हमने और आइदर अखोगी ट्राइबल है पोसे तोंगान पोरम ने अखो हाने बेसिक ट्राइबल दुग नते है अदुबो अदुदा एक्सेप्ट तौगिदे अदुबो 2015 अदाइदगी पीपल सिंग से अइना खनबदा अखोगी पीपल्स बिल अहुम अमा when dam torok bai matang sida adom da lakting da hojiki court ki part sida yes court na hojik modify tawre anoba pire pire ba porchi exactly kari hairib no amasung sarkar da high court na thama iba ahogi kaino se kari no order se kari basically ko na pire se ngasagi letter do response to go have the time frame di yaw drive da kisida de adugi ni review petition to kan da moina basically MTU na dum tawni Meitei tribunal na dum taw moi shu dum khangak pai tar this can be a ka tare sigi close kitang moi da su kitang hesitation or either see out of space or out of place or have you wakan lon with ai tha je adu review petition da ai je ji bukta को ना हरे से क्लियरली सगी 2013 की चिठी तो रेस्पॉन्स तो हाय बचा याम क्लियरली मेंटेन हम दिलाय रबन बट टाइम फ्रेम अमा सगी सी मतम द तौगदम ने हाबदो अदुम दि लौथोखरे अदो बैक टू स्क्वायर वन अखोइना हाय सगी द होल थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन अदुनि ना कोइ लोजी नेवरदलेस अखोगी एमटीयू ना थारुबा केसिना मरम होरगा इशू सिदी फोकस तदि पोरे नत्रा यस अदुम दे अखोइसु कनोगा की वाना तबदा नेशन वाइड ता होजि तोंगान तोंगान बा खोइना उरिसि मपान की ब्लॉगर मैम दगी तोंगान बा मैतेई बु खरेना खंगबा कांगबु हागद्रा सिदगी मैतेई जी ट्राइब ओन बा अखोइगी डिजर्व तवी काना हाइरि मैम जी एमटीयू ना थारिबा केस अमसुंग केस दा युमफम ओइरगा होजिंग असि 3rd मे दगी चथरेबा पोट मैम जी की पोटसी ओइरमदगदी ओइरमदबि याबसु लेइ नत्रा करेनि चुमे अदुबो लाइबक थीबदी इमुनाइ नुताइन बा मी सिबे यावबसिमदि लाइबक थीबने न रे लौजगे अदुबो अखोइ इशू से दम हानदे जो अखोइ स्ट्रांग ओइना दम चले we have our arguments अखोइ arguments set तवे अखोइ we have been in debate adum akoina adum dominate tawe because we have our valid reason kagino de kotai la herga kotai la agasu valid reason ama akoina piru do chumdragadi mina heta support of rakadam nate no doubt there were a lot of propagandas 3rd May that tawri se akoina tang lan bi type of propaganda tawram ne but time being akoina chumbani no hujik se thatara mo helaku sidadi people are pressing us akogi damakda akoi kharadi hujik dare dum hairne makedoi Meitei ne ST phangwedun because akoina mapanda akoina su Delhi da tamai ngai da su akoi dum ujare there were no kehetare akoi kuki hagera naga hagera ST community ga akoi khena bom the leite there was no difference basically handak si tasena ozana habi bidaina in a way it's good thing because people mi myam do khange that Meitei is hanadagi कहता है competitive world से दिल्ली लाइम से without the quota अदो हांडी quota द लाकोई मोंग द तुम उरम है even अकोई basic अकोई की मिंग जुक question तो उरम है नंग ST उरम है ना so it's a good thing अदो वो नुआई तबदी सिगी मिंग से दा मी सी बा मी हाना बा अकोई society की set norm अमा पूरा कायरम से सी एम टी नुआई ते है